Dobar dan, dragi gledaoci, ponosna kolonija. Kolonijalni raport. Vučić na raportu kod Ursule, dok Srbija klizi u ambis. Dok se srpska javnost zamajava kozmetičkim temama, u kuloarima briselske administracije odvija se čin klasične nacionalne kapitulacije. Telefonski poziv Aleksandra Vučića Ursuli von der Leyen nije bio razgovor ravnopravnih partnera, već ponizni raport vazala koji moli za milost nakon što je od vaspitačice Marte Kos dobio packu po prstima. Diplomatija na kolenima. Sramotno je gledati predsjednika države koja se diči slobodarskom tradicijom kako se pravda briselskoj birokratiji jer je Srbija proglašena problematičnim partnerom. Umjesto da na uvrede Marte Kos odgovori prekidom pregovora koji nas i onako vode u propast, Vučić bira ulogu pokajnika. On ne brani suverenitet, on obećava ubrzanje reformi, što je samo eufemizam za brže izvršavanje stranih naređenja. Harmonizacija kao eutanazija suvereniteta. Šta zapravo znači harmonizacija sa evropskim standardima? Pravosuđe po meri Brisela. Sudstvo koje ne služi pravdi i narodu, već zaštiti interesa stranih korporacija i NVO mreža. Venecijanska komisija kao vrhovni tumač. Došli smo do toga da nam zakone pišu anonimne birokrate iz inostranstva, dok se narodni referendum tretira kao smetnja. Sloboda medija za njihove. Podrška se traži isključivo za one medije koji će bespogovorno sprovoditi antinarodnu i antisuverenu agendu. Izdaja narodne volje. Vučićeva posvećenost Evropskoj uniji je u direktnom sukobu sa većinskom voljom naroda Srbije. Dok narod jasno kaže ne ucenama, ne sankcijama Rusiji i ne utapanju u briselsku sivu zonu, režim grozničavo trči u susret onima koji nas decenijama ugnjetavaju. Ovo nije evropski put, ovo je slepa ulica u kojoj Srbija gubi i dušu i resurse. Gospodari i sluge. Naročito bode oči to što srpska javnost ne zna šta je Ursula rekla. Zašto? Zato što je odgovor verovatno bio spisak novih ultimatuma. Isporučite litijum, odreknite se kosmeta do kraja, uvedite sankcije Rusiji, pa ćemo možda razmisliti o vašem statusu đaka ponavljača. Vreme je za skidanje okova. Ovaj razgovor je ogoljena slika kolonijalnog steznika. Srbija se ne tretira kao država, već kao teritorija kojom upravlja namesnik, čiji je jedini zadatak da pacifikuje narod, dok se ne završi proces potpune ekonomske i političke pljačke. Dokle će narod nemo posmatrati kako se budućnost zemlje krčmi u telefonskim razgovorima sa Briselom? Srbija više nema vremena za harmonizaciju sopstvene propasti.